بینرن هجا جستدوین دنگ امریکا لواشنطن پایتخت سلاو و ریزن ستاف برنامه کرویزیون. امی برنامه افرو به گوتارا سروک امریکا دونالد ترامپ و ناکوکین امریکا و ایران دست پی بکن. تماشارون هجا دن باش. سروک امریکا دونالد ترامپ ایرو چهارشنبه گوتاره کی سر قریزا به ایران پیشکش کرد پشتی کو تهران دو شب ایریش بربو سر بنگهین امریکی ین لراقه. سروک ترامپ گوت کو حتی کو او وک سروک امریکا بمینه دستور جی ایران ر نای داین کو ببه خودی چکن ناوکی. ترامپ بردوامی گوت رببریا وک برسفدان ایریش ایرانی توله نوین دژی ایران راگهینه لویزلام نکر کو اف جزا و چوابن اف تولین مین تند و بدومن حتی کو ایران هلوستن خو بگوهرینه ایران دابو زانن کو ایریش وک تولهدانا کشتنا جنرال قاسم سلیمانی و هاتنه کرن جبو کو مافی ویا خو پراستن هیه پنتاگون جی راگهاندو بکو دی ایریش اندت کشتن برندار کرن چینه بویه پشتی ایریشن موشکیین ایران لسر بارگهین لشکری امریکا دولتن جهانی هانددن با ایران و امریکا کو قریزا هی بداوی بکن هفکار ما داخل شمول لسر و قریزه لیگل اندام پارلمان عراق محسن عثمان آخفی کاک مرسن بری هر تشتی من دخواستم مشته پرسین کانی برسوا ایرانیان جبو کشتنا سلیمانی به وان ایریشن موشکان تچاوا دید چاوا بو بله یعنی سپاس بها وکی ام زانین هفسنگیا هزه و تکنولوژیا و مروفا و پیشکتنی چه برحبر کند برای ایران و حزت امریکا دا براسینینه پشتی کشتنا قاسم سلیمانی اینیابوری ایران کتا دلیبک تانک یا کتا موقفه که احراج برانبری خلق خوب برانبری باوری خوب و ایدئولوژی شیعی تبیا کو برسبه که بدت و برسبه دا آوا روید خوب پاریزید بر هنده کو او تشتی کو ایران کلی پراستی مروف بینیتن اول دست پیکه که بو دیالوگی چونکه اوا ایران کلی یعنی ضرره که گیانی نگهشته امریکا تنه صرف کرنا کینه بود ناب خلق خدا و او بو کو آوا روید خوب پاریزید برانبری مذهب شیعی و ایدئولوژی شیعی و خلق خو برنده از بارد کم یعنی گوترا ایرانی خوشی دا گوتی امنت هندینه کو ام شری هلیخین یا شری گرم که امریکا بوجی دا یعنی هر دولا وسط دیاره کت آمادن دیالوگی که شنا شری و او تشتواکری جی دست بکا دیالوگی با دیاره هر همان گوتنی عن همان ما بس دو گوتار سروکی امریکی دونالد ترامپ دهات بری چنده که بری دمکی کرد کو آماده بوی کو دانستاندرین آشتیه بکه دانستاندرین بی ایران بکه یعنی تلویزیون دمی دیبینی دانستاندن ممکن بندنه برای امریکا و ایران دا و کی کس دکاره دنه برای وان دا کاری بکه یعنی اما که زانین دست پیک دا او چونا وزیر درب قطر بو امریکا بو ایرانی و گهاندنا مساجه که بو ایرانی کو آن دست پیک دیالوگه که بو ما بین ایران و امریکا دا هر واسا یو این و بریتانیا و فرانسه و آلمانیا و ولات دیجی همی و هر واسا ولات دوری بخوشی یعنی ولات دوری بخوشی حل کرنا آگیر ند خدمتا کسی دا دوری دا بر هند گلک دستگاه گلک واسطه هین و اودیا هی کو ما بینوا دا نزیک بونک هبیتون و از بارد کم دی روزک هر ایتنجی کو امریکا و ایران دیالوگ بکن و جان که دروازه یک درگه که چی ما بین هر دو کدا کو دیالوگ بتکرن و هر دولاجی پتر بیا بدن عقلی شرشتنا کینه بله محسن گلک اس لفید واشنطن واسه هزار دکن کو آرمانج کرنا وان دو بنگهن کو امریکی جی لینا و عراقی جی لینا لشکری هر دو ولاتان دو بما بس بو کو جهه خو نگرن آرمان جا نگرن کو امریکی تدابن وکا چاوا پیامکی ایرانی بو کو بشتا ایرانی بو بشتا امریکیان کو ام ناخوازن وان گرجیان زیده بکن و گرم بکن حتی چنه تو ویچتی باور دیکی یعنی الگور زانیاریت مدیایی دا ابد که هاتی نبالاف کرند تویتر و فیسبوک و رکا دا گلک سرهندی بگینه که برا هنگی امریکا هاتی آگهدار کرند که خلکی خوش واجه سربازی شویری نهلیتن دی ایران و ایرانی بخو او مساجا دایوان یعنی پشت پرده را دیالوگ که هیان سیناریو که هی تنی بو دوباره کم آفریا ایران آفریا خوب پاریزیش بر هندی جی
اما ایران کی دوباره کم دست بگه که با دیالوگ و از باورد کم ایران و امریکا هر دو گلوی باوریه نکو دیالوگ چه بیتن و راسته که تو آخر ده هیا چونکی او بما بارانکنه ها تا که سر باگت امریکی یعنی ضرر دیانی ندوی آلی ده نبو بر هندجی امی بدارین هر دولا بیاری بدن عقلی و دیالوگی چاره سر کن. باش عم ببینین ابو نمونه سرك وزير اسرائيل بنيامين نتنياهو او قفا عندك ايرو بري چندك ويجي هر كارك دجي بيتكرن و برسفاوان قالك تنبا و هر كسك يقول ايريشي بكل سروان جيب ما بستاوي البت ايرانا وانا ويران بكن كما اف قفا عن شاف سوريا تندا اسرائيلي يعني هم زانين شر دوی و شر یه پراکتیکی گلک جک جدا نه او مثلا پروپاگاندا کدام هو که ایران جی گوتی ما 100 چند جهدی 4 جهدی تاین اگر امریکا هات بس فهمد ما 104 جهدی تن امشین اواجهاش ناب ببنج برند از باورد کم ایران بخوجی گپ کردن هل اسرائیل جی کردن امریکا و ولاتت کوهاری کوهرا امریکا جتن برند از باورد کم تنی ابد بو صرف کردنا یعنی بو صرف کردنا هیز اپوزیسیون هم اسرائیل ناف خدا و هم امریکا ناف خدا و هم ایران ناف خدا برز محسن عثمان اندامی بری پارلمان عراقی مگلک سپاسیت کن. سپاس بها. سپیده چهارشنبه ایران چندین موشک آویتن بنگهن لشکریین امریکی لعراقی. او یکته پشتی ایران سوزده کو تولا کشتنا قاسم سلیمانی هلدن زانیارین زیده تر دوی راپورت دا. تلفزیونا فرمیا ایران هرشن موشک بالستیک دجی دو بنگهن لشکریین امریکا لعراق رادگهینه. تهران چندین موشک آراسته بنگه لشکری عین الاسد لپارزگاه انبار و بنگه لشکری حولیر کرنکو هیزن امریکا و هفپیمانی نفنتوی جهل دگرن. هیزن پازدارن ایران دبیجن اف هرشه طول هلدانه لسرکشتنا ریبر هیزا قدس قاسم سلیمانی او دهیرشکا امریکا لنزیک فروکخانه بغدا لحفتیا بوری هاتی کشتن. سروک امریکا دونالد ترامپ بنزیکی و چاو لروشه دگل شیردوانن او لحیا امریکا دکر. ده تویتر که دانویسی هر تشتکی باشه موشک دو بنگهن لشکری لعراقی کرنا آرماج و نها پیدا چون لسر زیانت تکرن جبری دو دمشمیران جهرشا ایران دونالد ترامپی براوانی جبریارا خویا کشتنا قاسم سلیمانی دکر. وی نخشن ایریشن مزن لدجی مو خلکین دین دادرشتن و مجی اوراگرد. وزارت براوانی امریکا پنتاگون راگهان پتر جدوزده موشکان بنگهن لشکریین امریکا کرن آرماج و زیان به عراقیان کفت. دگو تارک دال سر تلویزیون فرمیا ایران ریبری اولی ایران علی خامنه ای گوت دربک دناف جاوین امریکا هاتدان. یا گرنگ برسین گرتنا کردارن لشکریین وها نه لآستی کشتنا سلیمانی نه لیا گرنگ اوه هبونا امریکا لدوری بدماهی بیتن. هرج هفتیا بوری آست گرجان دنابرا امریکا و ایران گهشت بلندترین آست و کارودان لسر آست جهانی هبو. کمیسیون اوروپی داخواز ایران و امریکا کر تخیبه که بو بکار اینانا هیزه دانن و وگرنه و بو میزا دانستاندنان. نو نرا سیاستا در و یا یکتیا اوروپا دبیجتن اوروپا گلکشیان هنه روش آرام بکن. غیران نها باندوره کاماز نبتنل سر دوره برگول سر همویان دکد. دوید بکار اینا ناچکی بیتا را گرتن و درفت بو دانستاندنان هبید. دوید ام هر کارکی بکن بو دست بکرنا دانستاندنان و یکیتی اوروپا دکارید گلک آلی کاریان پیشکش بکد. بریتانیا لآلی خو کردار ایران شرمزار کرد به تایبت هزم بریتانی دیگل امریکیان لعراق دمینن به همان زارا و فرانسه و آلمانیا کردار لشکری ایران رد کرن لدما چین داخواز خوراگری جتوای آلیان کرد. لهزم پازدارن ایران نها گفان دجی اسرائیل و حکومت دوستن امریکا لروشالات ناوین دکن بیان نما پازداران دبیجتن امشیرت آل خلک امریکا دکین هزن خو وکشن دا جانوان نکفتت مترسیان دا. لبر سوا سروک وزیر اسرائیل بنیامین نتنیاهو آماده بو گود هر هرشک دجی اسرائیل و بر سوکا خورد هبد. ام بجیری و تندی هم بر هر آلیه که هرشا ما بکد هم ده دربکی قاهیم ده برسوه بدهیم. دو کار بدستن بلندن برین امریکا هوشداری دان لسر پیدابونا هر شرک دنابرا امریکا و ایران دا لدما گرجی برو زیدابونه و دچن. وزیر براوانیا امریکای بره گل دمکی ریوبر CIA بولیون پانیت داده بیجت از باور دکم ام نزیکی شرکی لروشلاتا ناوین دبن
یا ئەم دەزانن دەستپێکردنا شەڕی ساناهیە لێ بداوی هاتناوی بزەحمەتە لێ ئەگەر شەڕ دەربەکە موشەکە بیەکە دی بەرسەف هەبتن هەلبەت ئەڤە شێوازەکە نویا شەڕیە. به همان ئاوای بالیۆزê berê ئەمریکا کریستۆفەر هێر پرسیار دکرد ئەرێ پشتی کوشتنا قاسم سلێمانی پێنگاوên ئەمریکایên dî wê çi bin. ئەرێ پێنگاوە پشتە wê çi be ez hêvî dikim ev pirsiyar hatibe kirin berî kuştina Qasîm Silêmanî. Erê em ê êrişa serbingehên leşkerî bikin yan armancên aborî yan kertê petrolê divê danûstandin li ser pêngava piştre hebe. Tirsa belavbûna şerekê li Rojhilata Navîn cihê nerehetiya bazarên cîhanê bû. Bazarê sehm û senedên welatên Asya da keftin bi xwe vebînî ku bihayê diravê Japonya û Kurya Başûr û Astralya bi rêja 1 heta 2 sedê da keft û bihayê zêrî li tevaya bazarên cîhanê bi rêja 1.8 sedê da keft. Rêveberiya Firîna Federal a Amerîka geştên asmanî bi ser Iraqê û Îranê û çendîn welatên dî ragirt ku di bandorê li ser aboriyê kompaniyên mezinên cîhanê biketin. Xalid Fetah, Dengê Amerîka. Li ser êrişên mûşekan ya Îranê li ser bargehên Amerîkî li Iraqê de Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî li ser krîza heyê di navbera Îran û Amerîkayê de daxuyanî da. Di daxuyanî de Serok Wezîr Barzanî got wan Herêma Kurdistanê ji vê krîza heyê dûr bixin û ev ê parastina Herêma Kurdistanê bikin. Her wiha Serok Wezîrê Herêma Kurdistanê dibêje ev alozî û tundutijiya li herêmê de hewayekî ne aram û ne evle derxistiye holê. Wî di berdewamî de got ku hevildanên wan ji bo vegerandina herêmê bo asakî normal didome. Axaftina Serok Wezîrê Mesrûr Barzanî roja çarşemê piştî êrişên mûşekê yên Îranê de pêk hat hikûmeta Herêma Kurdistanê hevalbendê Amerîkayê û di danistandinên bi Îran û Iraqê de dixwazin hevsengî bikarbînin. û spêda çarşemê bi kêmî yek ji mûşekên êrişên Îranê bi ser bingehên leşkeriyên Amerîka li Iraqê li nêzik berdereş ket ku 5 kîlometran nêzîkî Hewlêrê ye. Peyamnêrê Dengê Amerîka Ehmed Zêbarî ji Hewlêrê bi rêya Skype agahiyên dawî dan me derbarê helwêsta hikûmeta Herêma Kurdistanê û gelo ew çi dibêjin li ser vê yekê. Revîn na ez li nêzîkim li berderê dergehê Serokatiya Herêma Kurdistanê îro civîneke dirêj di navbera Serokatiya Herêma Kurdistanê û Serokatiya Parlamenta Herêma Kurdistanê û her wiha Serokatiya Hikûmeta Herêma Kurdistanê û piraniya karbidestên bilind piraniya serkirde piraniyan serokên partiyan û nûnerên partiyan yên ku li Herêma Kurdistanê heb bilez geşne Serokatiya Herêma Kurdistanê civînek pêkaniye. Ew civîn li durveyekê bû revîn yani behsa pêşilkirina serweriya Axa Kurdistanê hate kirin di nava civîna wan da li dawiya civînê ku bi amadebûna wan hemû karbidestên bilind yên Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê ye daxwaniyekê da ku bi amadebûna dengê Amerîkayê Mesrûr Barzanî wiha got ku ew ê hemû hewlekê bidin dawiyê bi van girjî û milmilaneya bînin ku ber bi deverê vehatîn bi taybetî merema wî Herêma Kurdistanê bû û got em piştrasî didin welatiyên Herêma Kurdistanê ku wê van girjî û aloziyan paş bixin û Herêma Kurdistanê ber bi tenahî û seqamgiriyê û aramiyê ve here ji ber ku niha Herêma Kurdistanê piçkê rewşa aloz yani piçkê xelek ditirse tirseke mezin ji balwa çêbiye lewra Mesrûr Barzanî piştrasî dide xelkê Herêma Kurdistanê û dixwaze weke ew dibêje ew ê van pirizgirîkan van kêşevan aloziyên ku ber bi deverê vehatî ew ê piçkê li deverê paş bixin. Piştî wê revîn piştî Mesrûr Barzanî Nêçîrvan Barzanî ku serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê ye di pres konferansekê de wiha got ew naxwazin ew ê hewl bidin ku gorapan qada Iraqê ji hevrekiyên niha ku hey paş bixin qada Iraqê û qada Herêma Kurdistanê ji van hevrekiyên ku niha çêbûne piçkê paş bixin li deverê û bandora wê û karîgeriya wê piçkê nehêlin li deverê. Her wiha Nêçîrvan Barzanî behseveyekê kir gelkî bi cidî serveyekê rasta got em hemû bi hev re gelkî nîgeran bûne nîgeranên cidî me hene li ser biryara Parlamenta Iraqê ku bi piraniya dengan yani Parlamenta Iraqê biryara wê yekî dabû ku hêzên biyanî û bi taybetî merema wan jî hêzên Amerîka bûn piştî wê êrişa Amerîkayê helbet ku ji bo ser fermandeyekê spayên pazdarên Iraqê fermandeyê Feyleqa Quds spayên pazdarên Iraqê Qasîm Suleymanî hatî kirin Parlamenta Iraqê bi les kombo Nêçîrvan Barzanî merem ji vê yekî bû ku ev biryara Parlamentê Iraqê biryareke yek alî bû û niha Iraqê bi taybetî revî niha Iraqê û Herêma Kurdistanê weke Nêçîrvan Barzanî dibêje gelkî pêwîstiya wan bi hêzên hevpeymanan heye bi taybetî jî ku hêzên hevpeyman rolekê mezin hebû ji bo berbirovbûna şerê terorê belê.
بله احمد ضرر و زیان و موشکات چه بو؟ بله پشتی کو ایرو دو موشک ین بالستی جبال سپای پاسدار ایرانی و هاتینا آراستکردن جبو سر هریما کردستان هلبت گلک موشک بون بس دو جوان بر به دورین هریما کردستان و کاتن اک به نیزی بالا فرخانه هاولری اروها دیجی لسنور پارزگاه دو که بول قضا بردارشه ضررن جانی نبون روین تن ضررن گیانی هبون ضررن عفوا ضررن گیانی نبون تن ضررن مادی هبون او ضررن مادی چه بون روین ضررن مادی هن اوتومبیل هن جامن مالان شکستن خلق هات داری هن کهربایی و هن الکتریک آوان هات قطبون احمد مادی هبون ضررن جانی نبون باله احمد خلکی ویرد شد بیجن لسر ویکی نرین وان چیه لسر تشتکو چید بنها رافینا فرسیارا که گلکی گرنگش برکو ام درجایی ایرو دا سری صبح حیان ها کو هندی بینن برف شوید چل هریما کردستانه یعنی بردام دناف خلکی دا بون سرباره که کما رومالا وان کنفرانسات دکر يعني د پیوندی دا بون دګل خلک د شنو ناف خلک حیوان هاج بری از داخلي برنامج خلک پرنی ګرانه خلک پر د ترسه د لراوکی او ترسه ګل کی مازن جمال خلک چی بویا خلک د خوازه بتایبتی نه خلک هریما کردستان چاودین سیاسی رخنين تون لبرلمان العراق اللي كان بدست بلندن العراق دغ بتایبتی برلمان العراق دي بجن برلمان العراق بلاس جبو سر ويرش ياكو جبو سر قاسمي سليماني هاتي كن هات دنگو ببرانيا دنگان بريار خدا چما جبو ويرشا سپای پاسدارن یا کوجبو سر هریما کردستانی هاتی کرن دنگ گنینا ناخواز دنگ خواب دخواز هلوست جدی جواند کن هر و هر روین یعنی ولاتین هریما کردستانی تنوی که ناخواز کو سرکاتی هریما کردستانی سرکاتی حکومت ورن دنگ به هن گوتارن هلبته او گوتارن جبال بشکا ولاتین هریما کردستانی جه گنگی بون ل به پرانیا ولاتین هریما کردستانی کو مدیتین هلبت دخواز کن هلوست جدی هبا دخواز جبرگو اف پیشل کرنا بن پیکرنا سروریا آخا هریما کردستانه بله پیامنیر دنگ امریکا احمد زیباری تو به مرابو جهولیر گلکس باس دی ایریشن موشکی ین ایران روژا سیشمی کتبو نافچه بردراش یا پرزگاه دهوکی لهرما کردستانی ده پیامنیر دنگ امریکا سالان بالای جهی بویر راپورت آمده کریه پشتی چند موشکین ایران و دور بردراش و دیسان نزدیک هولیر کفتین مترسی لدف حوالاتیان پیدا بوده اف دربت هنه يتلشكري كارتكن هريما كردستان جيت كان يعني بو نمونه ابد شفدي بردمان سر دورا بردرش هات يكرن بردرش جلك نزيكي بارزگي هادو كي براسجي خلكه كي حتى نكجي حتى بشتي سوشيال و كانال راگهاندنه يعني هات يزانين كو فعلا يعني صاروا خطيت ايران گرجين چند گرجي تربن نافبرا امریکا و ایران و طایبت کو صحه و گورپان و عراق بگم هرما کردستان مترسیل سرها و گرویش و بیتاف گرجی بردامن مترسید مازنتر بن چند بو عراقی نخوش بو ماجی نخوشه و همت به حسین هند مشکل منطقه هرما کردستان کتین اف مشکل طبعا خطریات سرمه با هک شهر ماستر به شهر دست بینه که با هک ماستر به ذاتی مالد هرما کردستان پتر توشی وان نخوش او دابی او ریدانت کو یت کشتنا قاسم سلیمانی و ابو مهدی مهندس آلوزیا کامازن العراق پیدا کرد و گشت ویر را دی کو قنصلیات ولات بیانی قصد هریما کردستان بکن اگر ما تسکت ویر دابه اگر نجی اسلوی باوری نینه بس نه معنوی او کو ام بیجی جمع دست داهلون بیجی ما تسینه وید ام جی و کو هریما کردستان احتیاط خور بگیر بريطانيا إيريش الموشكي ين إيران بسر بنجهن لشكري ين أمريكا وهزندن ين بياني شرمزار دكا وهجدارية دا طهران كو فان كريارن مترسيدار دبارة نكن زانيارين زيدتر دفي راپورت دا چند مجمران پشتی ایریشن ایرانیین موشکان بریتانیا گوت و 400 کسایتین ارکاخوی العراق به جه کرن لشکرین وان جمار هلیکوپتر خستن آماده باشیه وزیر بروانی بریتانیا روجا سیشمه گوتبو که امریکا ماف هبو بروانی خوبکه
ایران چالاکیان خوین تکدانا اولهیا هرم زیده کربون چه جالی آرام نکرنا کسایتین اپوزیسیونی لأوروپا و چه جالی ریگرتنی لگمیان سویل افراوشا دجمناهی دگویا بو بیتا روپرو کرن. به 100,000 کس شینا کشتنا سلیمانی ل ایران گراند. بریتانیا، فرانسا و آلمانیا ده داخویانی که هف بشتا بانگ لهمی آلیان کرد که ریل شر بگیرن. سروک وزیر بریتانیا بوریس جانسون راستی یکم تستا مزنا سیاست خویا دروته. ام هاول ددن هنکی ببن پرد دنیفبرا سیاستا روبروبونه یا امریکا و سیاستا تفلیبونا دا کو ام و فرانسا و آلمانیا بریو دبن. اوروپا هیویداره ریکفتن ناوکیا سال 2015 به پاراستن هرچندی ایران راگهاند بو که اوی همی بندن لسر چالاکی ناوکی پاشگوه بخه. از باور ناکم ریکفتن بمره. بریکو گرجی بر بشار و بچن. ناتو ارکا خوی راهینان لعراق هلاویستیه که بشکه جه کوالیسیون روجاوایا تکبرنا داعشی. شرکی نو نه دبرجوانده کسی دایه. روسیا و چینه هر دوانجی کشتنا سلیمانی شرمزار کرد. سروک روسیا ولادیمیر پوتین روزا سهشنبه لدیمشق به سروک سوریه را کومبو که هوالبند تهرانیه. لروجلات ناوین خو پیشاندان دجی امریکا لگلک ولاتان بون لإیران، عراق، ترکیه، فلسطین، لبنان، پاکستان و هندستان. ده همان دمیدا اسرائیل پس ناکریارا امریکا کشتنا سلیمانی دا. پرانیا هوالبندین امریکا هیویدارن کو برسوا ایران و هیلک به دناورا تهران واشنطن داو ری لشرکی نوی هرم بگرتن. برندامین پارتیا دموکرات بری هلبجارترین کاندیدی یا پارتیین خواه که مها بیدت دی لدارخستن رخنه برن لسر ترامپ جبو کشتنا جنرال ایران قاسم سلیمانی و سیاست دربی امریکا. جو بایدن د جوینکی ل نیویورک ده سروک امریکایی رخنه کر لسر انجام کشتن قاسم سلیمانی ده. سروک ترامپ استراتیجی تنیا وسا جمر خویایا وی پلان جبو داوی اینانی تنیا و اف راستیا هری تحلا. بایدن د آخافتن خوده هلوستا ترامپ و دیپلماسی حکومت اوبامایی دا برهو و گود دوی که سروک داناستن سناتوی امریکی بکه بو پیکانینا ارکا خواه. دویتو به کنگرس راکاری بکی جناب سروکی. دویتو پیگیریه به بریارا دستحالات شری بکی و تو نکاری شری به ایران را بکی بی رضامندیا کنگرسی. هفرکین جو بایدن بو هلبجارتنا سرکاتی جی رخنه برن لسر ترامپ کو یک جوان سناتور برنی سندرسه. دوی امریکا رو لکبت تبی آستانگان بکار کرنه دگل جواکا نفنتوی بو بداوی اینانا هفرکی و شران نبان کرنا شری وکو سروک ترامپی. کاندیدا که دن سناتور ایمی کلوبچر جی بترسین خو آنی زمان. و از پر خمبارم کو وی سروکی هزک نپیکاندی بکار آنیه و بریارک دایه کو اوی به سدما آزراندن و زده بونا شر. کاندید دموکرات و شاردار بری پیت بورگیچ ایریشا کشتنا سلیمانی شروع کرد. تبرولا سروکاتی رابه نای واتیا گوته هزا لشکری در باسی هر کشه کی بکه واتیا وی گوته هر علاوه کی دسته بکار بینه به اوای کی باش ژ دیپلماسی آبوری جواکی زانیاری و داوی ده اگر پیوست به لشکری روزا سیشمی لقصر سپید سروک ترامپ دیسا بروانی جبریا خو کرد. جی قاسم سلیمانی را دگوتن جنوار و ابرستی جی جنوار بو. لعد او نمایه او حتی کشتن و مرناوی جبو گلک ولاتان تشتکی باشه. مسئله ایران ده هلبجارتنا سرکاتی امریکی ده جی حکیم مزن دگره به تایبتی بو پارتی دموکرات که مها به یکم هلبجارتنا کاندیدی دست پیدا که. لدیاربکر هدف چندین چالاکیان رگ دخل لسر تجرید اوجلان.
İmralı kapıları aralandı. Partiya Demokratik Agelan HDP li Amedê pres konferansek darxist û rojeva siyasetê di daxuyaniyê de hat şîrovekirin. Daxuyanî balê dide ser tecrid el ser rêberî PKK Abdullah Öcalan. Son bulmayana kadar da aslında gündemimizde olmaya devam edecek olan tecrit ve tecrit politikalarıdır. Parlamentera HDP a Amedê Semra Güzel daxuyaniyê xwend û çalakiya Leyla Güven a Gupar 200 rojan dewam kirbû bi bîr xist. Piştî vê çalakiyê çend hefte avûkat û malbatên rêberî PKK çûbûn serdana wî. Hat destnîşankirin ku pirsgirêka Tirkiyeyê a demokrasiyê heye û mifteya çareseriyê jî di destê Öcalan de ye. Parlamentera HDP a Amedê Semra Güzel daxuya kirin şer bi her kesî dide windakirin lê aştî ji bo خیره هر آلیانه و داخویا کرن کو تجرید ریا شر خوشتکه و پولیتیکای زورده سیسر همی گلان فرسکه و دوی کو در حال تجرید رابه. پارلمانتری HDP ای آمدی مصافاری سوغلو دست نشان کر ده 2020 دا HDP چالاکی خواه جبوش کسنا تجرید ویلدار بخه. کنفرانس همه جب پیش روزه دا امی دار بخینن در به کنگره گشتیجی ام دمشه. در وی قصه گلک نخواندن حتی نهات نکرن من نقشه ریکی آواکر سروی اساسی ناون دادی تکوشین همه تجید سر ربره گلک کرد برز اجالا و تجید حتی نیشکاندن او پولیتیقاین قر کرن دور پیش کرن سر گلمه سر دستکفتین ما سر همو سازی ما ای بردام بر. Terfseroki HDP Amedê Zeya Çeylan jî di derbarê daxuyaniyê de anîsman ku Türkiye bi hêza leşkerî dixwaze şer li hemî deverî geş bike. Bi giştî ji bo pêvajoya siyasî me daxuyaniyekî biraya giştî ra par vekir. Mijarê me sereke tecrida kir ser Rêz Abdullah Öcalan li İmraliyê tê ferz kirin heman wextê de em dibêjin tecrida li İmraliyê tê ferz kirin tecrida li zindana tê ferz kirin tecrida ser civakê ye tecrisî tê wateya şer mijara me yekemîn ev heman wextê de گریداین تجریت شهر هات بلند کردن شهر جی ایریش ال همبر کردا مزن کرد ایریش ال همبر HDP مزن کرد نها ایریش ایدیش باکوری کردستان جی ترکیه درکتیه سرایت باشوری کردستان کریه سرایت روجاوای کردستان کریه لبان دراجی بسیار نمان ها ام دبینیم که دولت ترکیه هزاخیا شهر هزاخیا لشکری دبا لیبیا دبا کاتاری و لشهر خناوین بلافت جبر ویا که ام اصرار بیاد بشن اگر ام به حفر تجرید لسر برز عبدالله öcalan karibin bişkinin امیریا دیالوگ وکن ریا پرسکریکن دموکراتیک بنیاد ترکیه و پرسکریکن چاره سرکرنا پرسکریکا کرد برای ربازی سیاسی ام بدن نقاش کردن برای ربازی آشتیانه ام بدن نقاش کردن اود بیشم کو گر تجرید سر öcalan bişke ریا دیالوگ ودبه خجیجان فارقین دنگ امریکا آمد د دربارې پنابران او کشین وان ده نتوی یک بویی د بیجه کو ریجا پنابری له جهانی زدتر بویه جبر گربنا شر لګلګ ولاتن جهانی ده او دوی کو حکومت جهانی هشیار بن او الیکاریک جدی بکن جبو پنابران شهر ازورداری د سال 2019 دا بردوام خلک نچار کرد کو باجر و ولاتن خوب جه بهلن او اوه کاریگری پتر لقیران جهانیین پنابران کرن جمارا گشتی یا آوارهان بیتر جه 7 میلیونانه و 25 میلیون جوان پنابرن. هر وکی ام دبینن که اف جمارا زیدتر دبال سوریه و هر وها لونزوئلا. بردفکا UNHCR دبیجید د سال 2019 دا جمارکا کیما پنابران و گریانه و ولاتن خو جبر او روشانه باشالویره. هر وساوکی سالم بره جمارا هری مزن یا پنابران سوری و افغانی، سودان باشور، روهینگا و سومالی بون. خلک ناچار دبن جهن خوب براون نه تنه جبر کو او نشین بجین یان جینی کارن زوین خوب بکن لی جبر ویکه کو او لوان دورا دجین کو حشکن و کم آون آف دبا چکک کو گروپن لشکری بکارتینن و خلکی کنترول دکن. ده همان دم دا گروپین مافن مروان بحثا پرسگیریکن دنابرا پنابر و وان ولاتن پنابر ورگرتین کرن. او اورک خستن مافن مروان بالدتا سر زفراندنا پنابران جلای وان ولاتان و. اوه کمبونا پشگریا راستاخویا دراوی و دوباره آکنجی کرنیه و اوه جی نمونه که یکتیا اوروپا و امریکا و استرالیا و ولاتین دین دولمند ریگریه لپنابریه دکن. یکیتی اوروپی و چندین ولاتین پیشکفتی پیش نیازک دانا بناوه یاسایا پاراستنه دا که هجماروان پنابران و پنابرین سیاسی بزانن اوین دچنویره. فرلک دبیجید سیاستن به ویرنگی خالق زلال بوان ولاتین پیشی وکی ترکیه دا که سنورت خو وکن بوان پنابران اوین جهکید گرن.
Ez hezir dikim ku rewşa penaberan nûke gelek xirab e û bi şêweyekê nebaş pêşwazî lê tê kirin û gelek axiftinên nexweş li ser tê gotin. Demê ku hindek hikûmet giringiyê didene çavdêrîkirina welatiyên xweberî her tiştekî, çalakvanên wekî Bill Frelick dibêjin, siyasetmedar di serkeftînînin beramber nejatperistiyê û hejêkirina biyaniyan û musilmanan. û ew dibêjît ku harîkirina penaberan li seranser cîhanê geleka xirab e. Mafê revînê û mafê daxwazkirina penaberiye mafê dawiye yê mirovan ew divê hebe li dema her tişteka dî ser nekebetin li dema rêpirêbûna komkujiyan dibin û li dema jiyan û mirna wana hemberî yek dibin. Di sala 2019 da bi nîşaneya hevgirtina di forma cîhaniya penaberan ya nafneteweyî bi dumahî hat. Li wêrê welatên cîhanê karsaz û rêkxistinên nafneteweyî 707 sûzên alîkariyan dan. Di gel hindê ku ew sûz nehat bûne nivîsîn, UN hîvî diket ku ew piştgiriya bû penaberan di salanî da geştir biket. Di sala 2019 da du bûyerên girîng li Efganistanê çêbûn. Yek, rêkeftina danûstandinên aştiyê di navbera Amerîka û Talîbanê û du, deng bilimbûna jinên Efganî zêdetir bû. Fermûn di gel vê raportê da ku em rewşa jinên Efganistanê bibînin. Rejîma Talîban pir tund bû li ser jinên Efganistanê. Di sala 2001 da piştî ketina Talîban ji desthilatê, jinên Efganî hezbê azadiya xwe kir. Lê ta sala 2019 jî Efganistan bi berdewamî şer li dijî Talîbanê dikir. û di heman salê da guftugûyên aştiyê di navbera Amerîka û Talîban dest pê kirin. Nûnerên Emerîkî Christy Houlihan û Adam Schiff bawerin ku giring e xemên jinên Efganî beşek bin ji danûstandinên aştiyê. Yek ji sedemên ku ez parêzvaniya tenduristî û perwerdeya jinên Afganî û her wiha pesendkirina giringiya rola jinên di şer de dikim ev e. Pêwîst e ku derfet hebe da ku jin beşdarî tevahiya beşên cîvakê bibin. Jinên Efganî divê li ser mêza danûstandinan bin û beşek bin ji şandên hikûmeta Efganî û her wiha xwedî biryar bin. Wî demî ez ê bawer bikim ku rêz li jin û keçan têgirtin. Li Kabûla paytext, siyasetmedar Fewziya Kûfî dibêje giring e li bîra xelkê be ka Talîban kîbû berî van danûstandinan. Ez bawerim hêşta ziyan bizanîn eger Talîban bi temamî hatiye guhartin yan ne. Em dibînin ku Talîban berdewam e bi êrişên xwe di nav Efganistanê. Medîd ew çawan astengiyan bû mafên jinan dirûst dikin. Di sala 2019 da serokê Efganistanê Eşref Ganî kombûneka mezin bi endamtiya 3000 kesan birêve bir, bi armanca wê kê ku sinûran ji bo danûstandinên bi Talîban ra danin. 30 ji sedî ji endamên vê kombûnê jin bûn. Nazîfa Wekîlî yek ji endamên kombûnê got ku eger jin dengê xwe bilind nekin, kes nikare nûneratiya wan bike. Danûstandinên bi Talîbanê ra nîgeranî di nav çalakvanên mafin jinê diriz kiriye. My Red Line dengê Efganistanê ye bo hiştina aştiyê. Ev tevger di sala 2019 de dest pê kir. Dema danûstandinên aştiyê di navbera Amerîka û Talîbanê de dest pê kir. Armanca me ev e ku dengê herkesî di danûstandinan de hebe. Herçenda sala 2019 wê bi danûstandinên aştiyê bi Talîbanê ra bê bi bîrxistin, ji bo Efganiyan sala 2019 sala dengberziya jinan bû. Nêzik 31 ji 100 ji 2 milyon dengderên Efganî di hilbijartinên dawî da jin bûn. Li gor rapirsînan 86.6 ji sedî ji Efganiyan piştgiriya perwerdê bû jinê dikin. Ev jimare ji sala 2018 da berstir bûye. Di heman rapirsînê da diyar dibe ku bû cara yekê li Efganistanê 76 ji sedî ji Efganiyan handana jinê dikin ku li derveyê malê kar bikin. Bînerin hêja em gehiştin dawiya bernama vê hefteyê ya Kurdvizyon. Ta hefteya bê her şad bin. Her şad bin.